lamda kusi kurang toraga lambida ming thoning ma thonaga sadona lai bedo nukai ya ne bro ninde wang anida akhoi ki lamdamda popi plantation todona lai bedo nukai ya ne bro ninde adu kumudu iswana su pianda ba thabane khambra ngasi akhoi bo usita dona moina toning no todona lai do akhoi do sup ya ninde hai ti phong do ta bani ahom sodana ngasi FNCC committee na adamana sathari ba ngasi ban se nomit trahe na sukre adu phao ba so government si yeng bi dai government kari khali bra noi government atuma wa do no hai su ngang biao government hoi tom do na lai bra noi tanani mi tang bra noi kari khali bra ngasi akwai lan tawa asiana thona din hoi dai po ngam kira hey government ai di sounding mane noi na dai po da mane government subgen thamni ba thamba aduga moina toning ba tawdo na lai bidu ai khoi di yani dai khoi yani manau adune ngasi yani da ba phong do ba si achi ne ai na hai ning si de achi di ki loisin darage Nansan Hompi ho Tunihin FNCC kiti Foothills Naga Coordination Committee Ukeng ne organization khanin tuso ahin bolu German le Tiger Road lamka le kanggui kizot matna akha u indefinite ban abol thua sei khomna gilta inga nei utin zi in video clip ho an ki coin suteng le thu ke sei ho PR ki bol ho bon cha hin ki koi hin gilta le lunglut ta ina vet wa ina ngai so kai de min hin ki temo vin he amasan German le Tiger Road thu chumcha ana sei khomote hu German hin kumsom masanga pat vision nein lampi an boy pi in gam nei phabe min kasizong ana thlaubin hin lama angsung inchen phat chom na ding hilo nampi khonung ging gelnan sumle pai tampi an sengin mi hon mingolin an gelun mei thei galje in KPI le lamka lifeline iboita bin pu German jong sembe theichan asiamin KUKI in pi hon jong pan ahin labe kinin hi chole pu tiger in jong nampi gel khona zalin sumle pai it lovin aloi gol ho top lampi ahin sim ki lovin nam CSO honjong pan ahin la ki lovin kanggui le lamka lifeline emergency ta iman sa theyo go hilo bun lo la a gari kai do sot do chanin pan anrawin he pu zaman le pu tigerin namlam kai hina pu do hanjalin kukin pi le CSO organization hodin azang khain nipi din lamthla nawa inei theyu hi namlam kai jo sichunga ki pa thu seilo the hi po ve hechi thua hi new khat ga sei belew han lampi min pansa boina sim ho hin galni gan theila ya tek sanga sang gup akila u noise na le thang thip ki go ma hin ipisei jong lew lampi min hi mangtalo ding ai tai ipi hile namadia ipan la no mi ten zero su go jong lew e ma hon ki su pu te organization jong nelawa hin thailo hin buite ro tex kila bangin kila thaile nampi dia ipan la no ho hi mi pin asu min lo na din bol theilew han ti hi kitip naw hi halani kho hong chal chalin melmaten bol jo siu siu boina ding sagu se na thei a hol jingun a hol diu mong jong hi a hol ta to un milong te ain til do un kagam sunguwa illegal immigrants te alampiu thei ponte te indefinite ban abolo hi lungna lo be a kagal nei layo PR sunga community khanin ka lifeline asu boyu hi higher authority in suthi buvin boina ahin bol do le governor mit mo ipd ahi mai tai hichitu ahin thu neu khat ga sei belew hen lampi min pansa boina siam ho hin gal nei gan thei laya tax sanga sangu kila u noise na le thang thip ki gom ahin ipi sei jong lew lampi min hi mangtalo ding ahi tai ipi hile namadia ipan la naomi ten zero su go jong lew eima hon ki so po te organization jong nelawa hin thailo hin buite road tax kilabangin kila thaile nampi dia ipan la na ho hi nipi na su milo na din
bol thai leo hen ti hi ikitep nau hi ahin guite road hi government noya company khanin avet kola asim hin tu ai ho german road tiger road hi kuki government hon akisem ohin gari thaile hon tax pi ho mangcha a lampi kisima gari thlaya esan ho akun ambush inatowa mi him long izat hamjong kichan a hi phanin lamkai hon lung hen gel kituvin gari ki thlaini le esan hon eisu boi kita lo na diwa samsaw ho le vv ho to ki thoa gozule dai kai hen nisano ya nampi le mi pi ho di gel na a rop to to zengo hin rop to ho jong mi him hi win nelo chalowa hi thailo hin hisitex kila ho a chu ane diu cheplemom mana ki chaizi ahin nang hoti gelna a thiding ki chalowa rop to hi win hi je chun sumsil ji lodin ikitiam bun hi hi changchu ikitiam naw le headinga insiyo isa uhitin tun ukeng neho FNCC te ban hin patni akun video clips ho chule national media la kisu ho clips new khat khat ga de deu hitin ga ngai trio hite Definite bandh was called by FNCC. That means Foothills Naga Coordination Committee. Foothills Naga Coordination Committee under the aegis of Foothills Naga Coordination Committee. In which areas? So this is totally the Eastern Lengmai area, and this is totally Naga area. In total, Yes, the whole, Manipur. yeah, the Naga areas of Manipur. What are the key demand of this protest? See, this protest, the key demand is that the so-called the KUKI demand committee, like they have proposed the constructions of national highway from SP road, that is we usually call SP road, that is the Naga inhabited area road. So they propose to construct national highway to the central government for passage of from Churachandpur to Kangpokpi and from Kangpokpi to Churachandpur. News coming in. An indefinite bandh has been declared for the movement of Kuki and Zumani people through Naga inhabited areas in Manipur, and the bandh has been declared by Foothills Naga Coordinated Committee. Bandh has been declared to protest against unauthorized construction of the Tiger Road, also known as German Road. Mashi Foothills Naga Coordination Committee na shindana akoi Naga gi akoi Naga na inhabited over area da kukizo gi ke madugi Tiger Road German Road hen shemi ba khuding mak ki mayok shida chathara iba khuding mak ta Naga moina hoji core committee gi member moina ngashi mahut chillaga yaning da ba amashung ngai ta ba phongdok chari madudi kari gi no haba kanda Naga gi label lam khuding makta kukina karino ama thabak tawge heba taragadi lamdugi mapudugi ayaba lofam thoe Naga Frontal Organization or Rongmei Frontal Organizations na ngarang asi Union Home Minister Amit Shah da Naga gi lamda kuki su militant groups ki mogi designated camps amata thamba yaroi haibagi adukum memorandum pisin bagi pau lekhre masida natana hoji kangpokpi ga churachandpur ga samnana bai damakta German road or Tiger road minus hembazu yaroi haibasi Eastern Liangmai Chief Chairman Association gi maike degi yaningda bad main phungdo ki balekre hitia hi FNCC tehin state le national media mangcha in indefinite ban call in bolwa PR jong and so bin hi abo na oji pi penchu ama hokama so ho kem thai loading chale German le Tiger road thai loading ti a hi ahin athu hi hoita I khol le e san haw kichit na ai so kein hi chi thu hi injo jep le sei ki tawte hiti chun ban chu ahin pantawin makhanam pi dunga chun tawna ahin zamovin benara ban abol naw aji chu mu theiding in an ta langovin a hi alang khana e ho lang si asu hon jong kanggui to lamka songpi ki jot na som khat ho ta loading in phong do nga lovin hi hiti chun aban bolu neho khat hongling jovin FNCC te jong ki song lo ma hiding da no hi in NSN IM ho koma panpi na ding lekha ana thot win panpi ding in ana taw win hi ahin
NSNIM ho akonin don bin nei ma cha na mo po bin hi ni kho pha zo chun e san te gu thima to son jing ho chun koi mana pan pi lo nau chu tho zo lo ma o ding da na hin mi pi headinga FNCC te thilgon hi apha hi ti vet sa nan phai sunga e san te ki loi khom na phat si a e ho phat lo na lang bo ta lang jing ji ki loi khom na the Federation of Haumi kiti te chun vilna agani win sumjong ban ki thopi na in lapsi gi zen na pi vin hi hichi ban ki bol sunga hin mi phat se ngai lo ana omovin chi ho hi ban ki bol na ana china wa hin interview ana bol pa ki vin HL News Network ki ti te hin chi ho loi na chu aga zo pa khel khel vin chi ho ama ho se ngai lo ho la a bol thang sapang ni khat chu HL News Network te interviewer pa chun aga delin ti chun chom khat jen interview aga bolin hi chi interview abol na hi ong viralin jinen tile phai sunga hi amani thase hi ti a hi government he na jong hi ana viral thajemin athupi aman cha hon chu hi le peace is better than war ati khame hi chi a hi gal sanga hi cham na hi aphaje e ti thu aman cha hon ji achun chi interviewer pa hi ana phau kha jeng ti chu a video tham khar ga via hote ida haigi nakanda lairibase koigi kuki community haitare ko kuki community gi hojik banji da maram oraga haitare tangba yadana laibane aina hange moina mana haibase yang kan da mitelom budi ngang di ngange do khangdi haiba ma maybe city situation ji matung ina dum oram sai to batabu to want to peace nang peace pamra pame ba chumaina gap laiba khotpa du da athing base kan pam de ko but I mean unwanted incident are do you want to peace really Maybe. maybe why maybe Because it's better than war. war better than war Yes. do you want to war No. no I want peace. Peace. okay thank you so much because mana akoigi brothers na haitare ko haibaji brothers na haiji dasena lamdam sida peace pame war would be peace ne na fa better na ta Because traveling from one place to another is so difficult because of the war. That's why I think of peace. karon kanda peace lakani hona vam thopuduna kanano hona gaduruna initiative rogo thobu gaduruna kanano haibadu su yengminaraje athubada loisana ninge this strike Yes. bro ming ke go name Men. name Meaning is skin. okay Skin means how big. okay but I na target the lema khong dei ni haiba ko from the lema khong but don't is here We went there for what? okay Delhi Yes, Delhi. Every week. okay peace we will bring peace together come mare bye azin kiti hin clarification an bolkin hin ho kuki te hin amani ke ho no chu ho hang sunga hi inga ya ivet na hele chu abi te ki lo hang hi tan achi phada chu ama yong hin ajinga hin su theng na han nei kinin asu theng na video yong ne khat la ve ki mo te ran hi kangpokpi akona lim khong dang kenga achi gut nawa lamka la mi thei ho te mi long hon bon bol nawa thu ana do nawa sei khial an me yuwa ana viral ho cha hi vin tuni ni ko a hi amo ho hi athu sei khil ho chu su thingna hi ki ding hi in masapenin laya to pa su ti pau hi hemin SK ti pau jan ya hemin SK ania interview bom nawa peace ka dei ti pa chu hin ti hi aman ipilam pa nga chu itabang peace adi han ti hi in sei chit pi ding a hin an su thing ding a hin ai chu ma hi me thei pau hello hi ji a chu ama hin abai lam lama chu english ani ka don hil but hil kha hin tin to na man thu ga dungin ka ting zani a interview ne ke bol na a peace ka dei na ti chu nang dei chu itabang peace sam chu na ga su thing ding kan dong ni Ti naga wa ban bol he hon pe hello na. Ho he zo la pa hong su ka hi vin. Ga chi phe leo kon naga wa hin ban na bol he group ma mi tam ta na mu na.
cha chu media hong no umu cha chu youtuber pa mai thei hiam ka het lo tin na naga hawa ka hopi ha ma cho naga hawa ka hopi le hin ama hin lampi thu ho ji ai na holim me bol pia e holim sa cho naga ho hi sa naga dora ka don but na ti chu ama hin mai thanom ke mai thei ni ji a na in ke phalo in lang ka le thun le ko lai hoi bai na chopi pa chu youtuber ho hin mai thei ho he tiu na ta ka lungdim pan ai ta te chun hi chi piece ka ti chu mai ho te ka ai bun na naga ho te ho te ka lampi bui ji ai kal sun le bui ji ai kin piece ka ti he bo yo ni yar ke lo du mi hi na chu su kiu chu ji hin na ka chu ki lo he ti chu ban lai de khau song hi ja chu da mo ve shi ma in langa da mo ka dal yo na ja chu lu ha hi ban ngai da mo ven ka ti kun tu ka la ba chu pe banga ban nong ni le khau song ta pun ti chu kan se he lampi chon le chon lo pa a ki boi na pa ji a kin piece ka ti he bo ve na a ji chu mai he pa on chi do he ke ni chu lampi thu he do a hin na ja kin piece ka ti ka chu ama hin edit na ki bol le le ana asilam ta ha pya chan viral sa ai kan se no mi lampi ji he bo kin piece ti a ka dei chu lamka to kangpokpi ka ki dot mat na hina chi piece ti a ka dei he bo ve abanin kukizo council 10 FNCC te koma man alado na dingwin tarik som le ku ni in press release na bol ki duwin he it is ni khong chi chat jengin World Kukizo Intellectual Council General Headquarters in Zong PR and Bolovin ama hon an address uchu Chief and Villagers of Koiruk Dolang Khuno Chiru Village Kilon Sir Ministry of Kilo Affairs Government of Nagalim GPRN NSCNIM Camp Hebron Eastern Langway Naga Chief Chairman Association Rongmei Naga Council Manipur Chile Manipur Naga Youth Organization ama hokoma appeal abolvin appeal abolna ule khan sei na chu kangpokpi to churachandpur ki ka alam pi hi suboina behila phachake cha humanitarian ground na atha ki diving team na anane yun hi abanin kuki human rights council ten July date 20 ni in hitabang ekjon bana lado na divin ana sei ki nun he achainan thado tribe council general headquarters in jong itichun ban alado na divin PR anso ki dovin he hitia hi lamkai hole ICSO lamkai lin chang howen NSNIM lamkai ho kom hi a stengle Ukeng neho CSO ko mo sen thei aseiwa ki izakai abolwang wain don sen hi nei to povin he chi ho thu hungin aka la ayong hin i ho langa kuna organization phabem jong amo hon bon bol thei wa hi le i hon ipi du bol thei da diu ham i hon jong counter blockade bol diu he i ho CSO lamkai ho chen banga tawa limong ilim sa lo wa don sia ini lo hi thangtom lo ham kin lungel tampi nei win ahin e ho lang ho don but nau chu a thin ho hi win chi a chini pp hile christian chi hi win thil phalanga no tin thil phalanga chi thein dingin counter blockade o hi bol da triute tin jong sei win he eti chun thil ki bol zo si hong lo samta chi chun CSO ho la CSO ho ka ki ho no ho i ma ja hi thil lo di phanin kanggui langa CSO ho in ichi a concern authority khat bol lo le ai thei tapoi tin kangpokpi DC office maya mipi kiphin na nevin banner na choivin ama hon remove FNCC ban we want free passage tin hosang anasamovin hi chi video yang chu oban neu khat ga ve ki no heti ve FNCC down down FNCC down down FNCC down down we want free passage we want free passage we want free passage we want free passage remove FNCC ban remove FNCC ban remove FNCC ban FNCC down down alang khana Eastern Langmei Naga Chief Chairman Association ho President Paulo Chawang soikai na in asai na a koi hi jong le hichi kopu rencha Langmei te milong Ukeng neho jouse in hichi banthu to ke saya hi koi machan panpina na nei theilo diu jilteng le kuki ho chalo na ho a movement ho agari ho hi a ama ho keng lama ho hi a bon sake ya hi koi machan hilai hi na pel thei sa lo diu hong ho sa lo diu agari hong le na so le yang diu jilteng le
keng lama ahung yong le na sol le diu hi tin piar na bol win hi ama na sei be na chun leng mai lam kai ho hi in leng mai mi pi ho ko yong le kuki community ho to hin hi chi ban thu a hi ku ma sa ki ho thai lo ding koi ma chan ama ho to ki khut job na nei thai lo ding hi in cham na lang thu hen lang ipi lang thu yong le tin za da na an win a hin la a jingin aman clarification an bol kin in hi ti hin ama mina thil ki so hi zo thubu hi bovin hi chi ko ham abola abol pa pen pen hi dakal somi le li ka pe in hi chi sunga hi nong ki chi uchen ding hi tin clarification statement an pikin in he alang khana lo han ta khat chu rongmei naga youth association manipur ki ti holoin pr han bolvin tarik somi lenga julai mi chun ama hona sei na wa hi ama ho gam sunga rongmei gam sunga thilhin po ho gari ho jo se volunteer ho a kholle dinga frisking bol dinga hi kingan si hi in ta chi chun koi tabang khanin kukite dinga thilan pu khawa kimat do a hi le dangkal sang song ma ki le sa ding hi tin an so din hi cho hi da na hi le ho nam hi mo ai no si mo mo ta na hi ti hin ban hi ahuma chal chalin phat na lang sangin set na lang an no che che jeng in ho ding in tun manipur naga youth association hon ama ho ban bol thu ho a pa chat na le ki thu pi na pan pi na piar han bol ki dovin teng le aba na hi aki ja khalo lo organization hongleng do jeng ki nen tun tangkun naga foothills organization kiti tnfo kiti ho hen hichi FNCC te ban bol hi phachake chan endorse ka bol ve tin endorsement statement khat an so ki dovin pr khat an bol ki dovin hichi yong hi ve na hi le chun ama le ma ho ka la a ep umen lang hi jong le ti a hi organization min ta ho UNC hi a chiteng le thingnoi langa aim ho ko ma taw wa ima cha sei lo wang wa hi ama ho ka la hi ki boina neu neu umen lang hi le hi ho su mit na dinga hi organization hi tha ki CPR ga bol na dinga hi asim hi tam zo hi hong hi ding dan hi ti hin hong ki support chil chel jeng win hi ho thu zo se ji hin hi ukeng ne ho hin gari ho hi agama lai ho zo si hi ti hin fishking na bol pan tawin kuki lo ham kuki lo yong le kuki te dinga thila pu ham tin gari hung zo si ana check pan tawin hi alang khana ho langa a consequence so hi chi indefinite ban ki bol ji a hi inami p10 ichang gia gen thei ha sa thu ham ti ho hi theu khat ga veo tin neu khat ga si khom ki no te tu chung mi long ho thil bol chung changa thil su de im lo phabek ana su ho le ma bana ipi hung su nai ding ham ti hi ya se hi yong le gel pha di hi tai loi bol thangbu thingkai le kotlen kaltheman bi thlang ho adin ti jot mat na ki kom tu na satta in asaboi tai ji thu hi them khat ga si sawe le han loi bol le tingkai thlang ho achi pe thelo phat ubin jopia kun kenglama ana lam hapan tawe irai ne yang chun loi bol ho lam kalanga dia jingka mata ki pat do ho chu lampi an keman sa ubin hi chule zojang tik bazar fungding ni tin ngai chat chule zu thil kiti ho hi milong hon ama ho chennaw naria na ating tanuin nitin ngai chat ho hi fungding bangin thun sa to po ve ga head wedding chu zojang tik hi ho dia pongkai mun neu cha hin le mata thang ho dia nitin ngai chat kila hom na hin chiti se helom achi zom jingle thangmi ho adia ichan gya gen the na hin thup de ham ti jong gel lo thia hi pu ye kukite dia nitin ngai chat hin pu akimat do le akimat do na gari te chu dangka sang so ma leuding chugo keu hilowa alain jong ki kha tan ding hi ti hi ama ho ki phat sa na hi ki ne sala chi chen khaye ute pa te pute dia dol in sung lam kai ho lei mata sang langa hausa pi pui hon iti pan tha la diwa pha ham ti hi bon wai gel so ke diu akul ta na he imasangwa thu su hoi lo lo ipi su han lang hiong le nami pi te lung neu pu putin pathe na ki ngai witin jenem ti lew pitaw naw ji win tu hen wang phat hung chang ki ta win ban banin wang phat na ho hung sim thang ka te hi chi jong cha ban bol ho ukeng ne ho ban bol je wa inami te gen thei thu ho irai nia namang ho chu
ama ho hi lamka zojang tek zundinga hong hivin ama ho hi loibul khomi te hivin ni som le ni langzen hivin wang pat dan dan chu kewai ke le mata ho zojang tek chiteng le zomi khomi ten an hu do vin ama ho hi dam labinin agari uyong ali ma melu jong pasake chan dam labinin hong thong ta win hi ani chana chen kanggui langa thinghang hang thak loi khom kiti ham government ko ma 24 hours ultimate tam ana pevin ama ho hen pointly akoi vin pointly in koi akoi ho chu chi hi in hi athum chana hi kukizo council ten kangpokpi LNC muna charek som ni le ko July le public consultation meeting adinga an ko win chong hi chi lampi to kisai thu ham hilo ham chu ke hepon en la chi to kisai ding hin ta sano min hi chong hi wang phat naw kha chu hi ali na hin United Kuki National Army ukna kititen tua isai peno KZC public meeting ding support a ball now press release an bolvin hi chong hi ke pa umta hi hitin ama ho hi sante akuna hi support ha mu jingwin support ha mu dung zui vehin tuin ka zong hitihin lamlen panga banner a choivin ban hi ka zom jingpe diu he tiki tuven hitihin mi yong hi no mai hi inso na hi mi khat hong do le sang khat ki pidano hi mi atam che jengwen he ji in ban hi tuni tarik son le gate July ni kho ge yong hi thanom ta mi vet na chi danin me se ho ko win lim kila sa win aki post le jeng na lai win hi tu chung thil su ung ki pat na FNCC 10 PR han bolwa patna thil hum zo si hi vet na hi le chun Abul hi kanggui tu songpi lamka lampi kisem ding thu ji hi in hi chi lampi kisem ding thu hi center in project han pe a i ho lifeline dinga an gon dingo thilong so apana hi hi chi ho zo si hi state government in a he no hi in ijenem ti le hilanga ko im zo si hlung hi in hi chi a hi esan ho hin lung thim le tha sum le pai ke nga hi hi chi FNCC ho hi a chi romei liang mei to hi chi jemi ho lo hi ukeng ni ho lo hi angan siwa hi chen ge hi su hin hi chi hin ama hon I pi bol hen lang heong le I ho I ke pum khat wa thakana I din wa hi le chun pathin ni ho lang ai pan pi diu I ho lang a zo na chu ding he ti yong hi nami pi te long neu lo na di wa ken sai ki na hi ta chai na ading in ta chunu pi pi chong loi holim na chilam pi thu ho a holim na video clip neu chakhat ga ngai hutin ti chu tuni adinga chai na hi tante. Hello everyone, welcome back to another video. This is Pipi Chongloy and today I want to talk about the German Tiger Road, which is the only humanitarian lifeline for the entire KUKI community. However, today it is completely cut off by the FNCC. Blocking this German Tiger Road is not a protest, it is a hostage taking innocent life. This road wasn't built for fun. It is now a humanitarian corridor for patients, for food supplies, and also for inter-village movements. To the Liangmeis and Kabuis, I think Birain is playing with you again. Every time the Supreme Court is about to hear his criminal tapes, suddenly a tribal problem appears. We have seen this pattern before. Create chaos, shift headlines. This time, he is using our Liangmei and Kabui brothers as his pawn. You are being played and the whole world can see it. Please ask yourselves, what are you gaining by defending a man like Biren Singh? Liangmei and Kabui, you know the truth. Churches were burned, women were stripped and paraded, women were raped, thousands displaced. You know who did it because the whole world saw it. We're not asking for sympathy here. We are demanding moral clarity. Forget the past. This is about the future. We have had tribal conflicts and this is not new. France and England fought centuries, tribes fight and nations split. But mature society moved forward. This is not about Nagas versus KUKI. This is about Biren's regime versus anyone
who don't obey. The road is not just ours, it is yours too. FNCC's actions are cutting off their own supply chain, their own people's access to basic needs. And what does that tell you about the people pulling the strings? Please choose dignity over obedience. Stand with justice, not with criminals. Don't let your identity be used as a shield for a failed politician. The Kukis have suffered, yes, but we have also stood up, fought back, and built our path. The question is, will you stand with truth or die defending someone else's lie?